thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule voin hi February ni somni le paruk sang ni somni le panni inrin ni ania tunjuma po hian Russia le Ukraine boina chungchanga thil thleng langsar zualte kan thir ho le don ani Ukraine ho ten in do wangin pathian lam an hoina chat pha le Ukraine ram chu tu na hian Russia in arun meka mi puite thlabar takin anom meka ni Russia le Ukraine in kara hian chanchin lomom lam hriat tur omri lo boka heti lai hian Ukrainian zinga indona boruakin anram atuam hlup lain pathian lam hoi anpungna saleni in Anatoly Rastinita Deputy General Secretary of Ukraine Bible Society chuan asoi hun harsa le shom takara Ukraine mi puite chuan tum dang zong ain pathian thua antui hala biakin te chu tong trai turin an khata mi puite chuan thlamuan na andonga General Cha Anchar Tharbok Bible Society point phone call tam tak kan don pha pathian thu hriat bel du le mi beidong tam tak ten Bible anma mo pha ni tina soi kuminata na kan Bible chutte po thlani poral main kan da khom na mi zong zong nen azo deu vek to maya chona na satak avani em Bible ma mo tin he na po tam jok chut le ani tur thu hril an ngai hialani keini tan chuan pathian thu tak hril na hun tha ania nunom ziate enge kan dam chan ti te kan hun ton me ka wang hian kan thil nei aya poimo jok aom ani ngai tu na hun an nei the ani kan biakin ate chuan Orthodox Catholic Protestant le Evangelical ko shan an niamo mithar tam tak anom pa ni inrin ni le pathian ni chau ni lo cholkar ni danga po anomani tlailama Bible zirna kan nei lai poin mithar an local china tong trai an duwa beseina le thlamuan na chan besein biakina anron kal thina ni Christian ko san sang te chu kan boruak thalo tak hian tong trai turin min hip khoma khopuya biakin lian zo ka te chuan an pung khom thina karma salama evangelical service an ya po mi sang khat chuang anin khoma mi sing ni le sanga chuangin YouTube atangin an lo thlir bokani hetiang mi ten pathian lam an hoi me ka wang hian kan hlima chuti rual chuan dar kartin mai chanchin thar danglam le duam lo takin min tlak buak reng bok si eng thil nge lo thleng liang tin beng kan chereng bok Donetsk atanga local chung ka pakhat chuan biakin cross an mu chuan an lo lut ve to pa Christian po an ni lo biakina po an lut ngai lo shimani indona wangin eng kim an chan veka kum somli atanga somli le panga in karvel nu pa le fa pakhat nei an ni Ukraine khopuya an lo pe ma pathian thu kan lo shila Bible study te lo zom ve an du thu an soya Bible kan pe bok enge anan zel don ni ti na soi bokani February ni somni le pali sang ni somni le pani jingdar nga vela Russia hian Ukraine hi arun tana Ukraine khopui sang te chu missile le bom mangin abeya Russia hian kho chak kho thlang le chim lama tangin tui khomwal le boru ka tangin Ukraine hi anrun me kani he thu bo sailai hian Russia sipai somnga Ukraine sipai somli aya tamle civil mi som pariat ai tam an thitowa mithi hi an pung zel bokani Russia le Ukraine in kara remna le muan na om zel theinan tong traila chuti rualin hunar satak an to mek lai hian mi ten pathian lam hoi pha na na an man zel theinan itong trai sak thinangu Russia and Ukraine an beina England Defense Secretary Ben Wallace chuan British troops chu Russia beiturin thon lu an nilawang ti apuanga Ukraine hi NATO member an nilawa wangin direct in Ukraine ram Russia in abeina hi British troops te chuan changle lo ma se Ukraine tan an thei top an chua tur thu tarlan ni in UK chuan man ruale thil dangin apui reng don thuero Mr Wallace ka tangin ari chuak thungani British PM Boris Johnson point Ukrainian President Zelensky chu limin jing khan biain thlopna tam jok an pek tur thu ashil bok Mr Wallace chuan Russia in Ukraine an beina nima saber ninga ni khan Russia chu an che chelhe ti soin Russia sipai zali somnga zet an thi ti atar lang tel bokani Russia President Vladimir Putin chuan Russia du danang in Ukraine in an pomdon chuan Belarus khopui mingsa Ukraine nen in betura Russia palai tir ain pe thu apuang ta he thu hi Russian presidential spokesman Dmitry Peskov chuan nimin khan tar langin Russia and Ukraine laka zale na pek andu
Donetsk le Luhansk bial chungchanga Russia du danero soidang lam thei ani lo tur thu le Ukraine rampum chu Russia thunga ya kun tirero antum lo thu atar lang tel ngal bokani heti lai hian Ukraine ho tu pa Zelensky point Ukraine chungchang chu Russia ne neutral ru pudun chunga soiho adu thu alo tar lang ve to bokani Prime Minister Narendra Modi chuan nizan khan Russia President Putin a biain tharum thona thleng chu ti top thuai turin angena President Putin a hian Ukraine thil thleng mek chungchang chu PM Modi a hi alo silfiani PMO thu chua danin PM Modi a chuan Russia le nei to te in kara ngai dan inang lo re takom to chu in biak na tlang le thatak neya chin fel thei ani thua soinana Prime Minister chuan tharum thona chu ti re thuai ni se adu thu soin kiltina tanga in biak kongjonga let le adu thua soyani PM Modi a chuan Ukraine India khole tuitele zirlai te din mun angai poimo thu hi Russia President soipuin himdam taka India rama anlo le chu angai poimo le ti soya rampani shwai tu te chuan sarkar mi poimo le ho tu tinen a in bepop zel turin anin rem bokani Russia ramin arun mek Ukraine rama India mi engmo zat antang khang meka engmi te hi Ukraine ram chenoma tangin shwai chu dan ngai tu ani don ti sarkar lam thu chuak chona tar langani sarkar lai pui chuan Ukraine India mi te shwai hona tur thlo theina tirdan tur hi arua mana asen so zong po sarkar hian atum vekang ninga nia Russia Ukraine a beinu khan Ukraine chuan aerospace te akar ngalani ewang hian heminia Ukraine ko pui Kiev pana thlok Air India flight po chum theilovin Delhi lama aron kir le ani Ukraine airspace kharani taka wangin sarkar chuan aram thenom Hungary le Poland atanga India mi tangkhang mek te shwai chodan tur hi ngai tuin team atirani Kifa tangkhang mek te point motor manga heng ram an pandan tur kongpo ruam man ani to ti foreign secretary Harshvardhan Shringla chuan asoi sarkar chuan India mi tangkhang mek te chu him taka shwai chu an ni vek theina turin a thei to ba chu adon ti asoya Ukraine rama hian India mi singkhal le sang rukvel an tangkhang mek nia soyani Ukraine Defense Force chuan nimin khan thu chua siamin andrama civil mi te chu Ukraine army som turin asoma kumbithlia omlova kumtling lo po an pom vek ti asoi he thu chua hi commander of troops Yuri Galanskin minga ti chuania Ukraine hian amamo vek chewani akal phungpo olsam taka siam ni in passport le identification number chi angayani kumbithlia omlo ti in zialuna lama har satna nei anom chuan official lama hriat tir turin atiani Russia indo du lo nalan tir tu mi zasari chuang anmana Russia and Ukraine abe hnuwa ninga ni khan Russia ram ko pui sang sanga indo du lo nalan tir ani ngala anjinga mi zasari chuang chu man ani to ani Central Moscow Paskin Square mi sang ni velan pungkhoma kalkhom te hian indo kan du lo ti thu te anaw rual puyani Saint Petersburg apo mi sang khat chuang an pungkhom bok khopui danga po lungoi lo na hi lan tirani boka police te chuan pungkhom te hi not darin an zinga mi tamtak chu an manzuiani Russian activist te chuan social media lama indo du lo na lan tir tur hian mi puite an somani heti lai hian thu nei tu te chuan indo du lo zonga chuak khom lo turin alo vau zui ve ngal bok Ukraine President Zelensky chuan Russia sipai ten an bitum ber ani thua soya emirwal hian ki fatanga tlan chiat atum lo tia soi kan melma te chuan target number 1 a minda kachung te chu number 2 Ukraine ram ho tu ti chiata kan ram in real ball na ti chiat vek chu an tumani ati ma se hemia wang hian tlan chiat atum lo ti soin ki fa chuan om chun jom zel dona achung te point Ukraine an chu asan don lo tia soyani President Zelensky hian UK Prime Minister Boris Johnson po biain Russia lo dang tura ko thlangram dang te na choka mala turin angen bokani Russia and Ukraine arun ni na nimin khan Russia sipai te chuan Ukraine kho pui ki fan pana heti lai hian Ukraine President Zelensky chuan ram dang te puina ngein Russia laka shek na siam ringot chu atok zo lo tia soi Russia President Putin thu pe kin ninga ni khan Russia sipai te chuan khomwal boruak le tui puya tangin Ukraine hi an run tana khopui sang te an be ngalani Russia sipai te be na wang hian khopui liana cheng mi noi kha chuang jet chu himna zongin an tlan chetonia soyani
ninga nia Russia in abena khan Ukraine civil le sipai za somthum le pasari anthi ni in Zelensky chuan a soibok Belarus ram ria tangin Russia sipai te hian Kiev hian pana Kiev marlama Chernobyl nuclear power plant hluipo an la tawani Russia Defense Ministry chuan Ukraine nationalist group le Firifiak Pol te chuan poikhoina thlenna ta na an man thelona tura an sipai te chuan he plan hi an veng him tia soi Russia sipai lamin tamhne viau ma se Ukraine sipai te chuan hun palia an khopuya Russia sipai te lut tur hi an lo veng ve mek bok heti lai hian nimin tlailam khan Russia sipai te hian Kiev khopui marlama district an thleng tonia soyania Russian teng tlan lut te po mu tur anom to ani US le Ukraine official te chuan Russia hian Kiev khopui hi laka Ukraine sarkar paithak chu atum tian soi President Putin chuan Ukraine sarkar chu US in aduanga athunun theitin natakin alo soi sel photo ani Ukraine sipai te chuan nimin zinga khan Kiev khopui chunga Russia aircraft thlok chu an kap thla mishing chenai na tla ina kangzui ti Interior Minister Advisor Anton Herasenko chuan a soi he mashal hi mishing khal ngai lo chi tiaro soi chian ani lovani Foreign Minister Dmitry Kuleba chuan anram khopuin hetianga beina aton hunun ber chu kumchang khaljakwa somni le pakhata Nazi Germany ten an beikha ani thua soibok Russian President Vladimir Putin an Ukraine laka indo apuan tak wangin lau thong takin khovel omta Russia hian Ukraine rama airport thanem tak abom chebok nen khovel avir boy le Sensex ataniam hne lea khovel market chu atu chetan ta Russia le Ukraine indo na hian mishing tele economy chau anghong don lova film industry thlengin an boy don ani Ukraine hi lem chan khovela shooting nei na hun lar tak ani hial to lo mo anti chho mek lai ania tuna anram chu indo na nu lu ani ta box sia abik takin Ukraine rama Indian movie siam mek te tan amangan thak le zuang nge yang hria thei chena Ukraine rama Indian movie siam te triple R film ngai ven lo ber te zinga mi ania milar tak tak anin lan Alia Bhatt le Ajay Devgan te chan na hi Ukraine siam ania Nikumogas Khan amhor bok na shooting an nei ani 2.0 Rajnikant Akshay Kumar le Amy Jackson te chan na mun Ukraine chu indo na mwala achang tareng mai 99 song AR Ramana Boypui 99 song movie hi Ukraine shooting nei ania atop kharna an siam na munani Div Tamil movie ania romantic action na adventure lam hoyani film a mun tamjok hi Ukraine boypui ania Indian cricket captain le star all rounder Kapil Dev chanchin be chana siamani winner Telugu movie lar tak ni in Ukraine khopui ki fa shooting an neya Livi le Istanbul lama te po an boypui bok la pathum phei chu Ukraine siam vekani an soidan tak phei chu an winner film hi Ukraine Indian film siam masak ber ani ome Russian Ukraine abei thu ta wangin Ukraine rammi puite an mangang leya an nun phung aboi mai pialama an rilru le tharau lampoin ngai aw hlei theilo mi pui mangang le lungai te chuan Bible an chiar na sa Bible nei lo te le ngai sangai lo te point Bible lei turan jong ruaya lei tur anin dai theilo wani ko san choi tu te point Bible an nei bel theina na ti dan om be sein o an chua hialani silai mukara leng Ukraine mi pui te hian pathian anaw na sa Bible thu mangin limna le thamuan na char antum na sa le Bible le thar jinga hian tun ma Bible la chiar ngai me lo te po anoma an ngai tu ngai lo pathian thu se thar an tam le biakin po mi tam takin in hum him nan an manga ring lo mi tam tak point hun dang ai chuan biakina om chu thamuan thlaka ngai nan pan bok boruak rit takara hian in rem na om theinan ko san throi tu te chuan an thei angangin ma an la ve zela Bible nei bel zel theidan tur an zon baka Ukraine le Russia ko san throi tu te chuan in thurualin hunin anga tong trai ho na hun an mang thin ani